ꯄꯥꯎꯁꯤꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯈꯔ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯇꯧꯖꯔꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯗ꯭ꯔꯥꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯧꯊꯣꯛꯅꯗꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯔꯒꯅꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯥꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯧꯊꯣꯛꯅꯗꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯐꯝꯈꯤꯕ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯄꯨꯈꯠꯂꯛꯈꯤꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟꯒꯤ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯕꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯏꯟꯆꯥꯔꯖ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ इनर लाइन परमिट पीब असद टूरिस्ट फ्रेंडली होइननब एप्लीकेशन सेम लोरे। ममांग दे एयरपोर्ट अमसुंग मणिपुर भवन दगी टूरिस्ट अमसुंग मणिपुर द बिजनेस की लाखपसन परमिट लौरमखे। हौजी एप्लीकेशन असिगी मतेंग दगी यामना लाइन परमिट लौबा यारगनी एप्लीकेशन असि गूगल प्ले स्टोर दा हापगदबने। परमिट बाइतुन चंगलखरबसिंग ट्रैकिंग तौबगी एप्लीकेशन सु अथोबद लैरगनी। मणिपुर असि ड्राई स्टेट ओरंब असिसु लौथोकनब वारेप लौरगनी। टोटल मदी अककनब मफम नहाना चनगनी। लोकल लीडर्सु मणिपुर की मपान थादोकनबसु तौरगनी हाइके। चीफ मिनिस्टर एन बिरेन मखताना हाउस तमकिबद नेशनल हाईवे चटपद पोथानिंगबद मफम चाब मफम लेतबसी यंगलग सेंटर मफम अमद लुपा करोड़ अनि चंग सेमनदब मफम 10 की प्रपोजल थाग्रे। हारिबा मफम सिंग असि मसागी सैनिक ब्यूटी लेजब नेशनल हाईवे का नगरब मफम ngakतनी सही अमद था 8 नोंग चुबा स्टेट असद इकंग मायुकनब थोगलिबासी थबक तौबदा सिंसियर ओइबा वाटपदगिने। टेगवेल अमसुंग गोवा तौखिबा मफम सिंग चलगा यंगसिलगने। माइनर इरिगेशन की मनाग पुखलखिबा पॉलिसी करकी पाउकुम द चीफ मिनिस्टर एन बिरेना ममांगी सही मंगाद ट्यूबवेल फम मफम चमंगाद अमदी गुहा चाम यंखैरम सेंटर दगी लुपा करोड़ चहुम हमफो लौरगा तौखे। हारिबासिना मफुंग पन इम्प्लीमेंट तौरगु मतमदा लफम से इसिंग वाटपगी इकंग बायुक नरिबासी चादा यंखै दि कोखन बंगम लबा याय। मखाताना सो असिगम स्कीम असी अमक प्रपोज तौबा याय। लोइसिंदन लेरम पतामसिंग लोइसलक मफुंग पान इसिंग पीबा ngaplakpagi इसिंगी अवाप लेररोय। एग्रीकल्चर लेन पुंबद इसिंग पीबा ngamlagani सही अमद था 8 नोंग चुबा स्टेने मासदे इकंग थोगलिबासी थबक तौबदा सिंसियर ओइबा वाटपदगिने। थबक तौबदा सिंसियर ओइना ट्रांसपेरेंसी ओइना तौबा चंगी आइके। मखातारकवा अतोपा पाउदा अमजू की प्रेसिडेंट वांगखेमसा सेमजाइबो आउखिबा नमित इनिदा NIA ना समोन तौबा अमदी हरासमेंट पीबा की मयुक्ता वाकत मिफम फमदना अकनबा मांगदा कंडेम तौखरे। ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन अमजू की प्रेसिडेंट वांगखेमसा सेमजाइबो आउखिबा नमित इनिदा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ना समोन तौबा अमदी हरासमेंट पीबा की मयुक्ता इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन IGU ना कंडेम तौबा लोइना अमजू एडिटर्स गिल्ड मणिपुर EGM अमदी मणिपुर हिल्स जर्नलिस्ट यूनियन ना काइसामपत लेमजम लेखैत लेबा याइफथौनी कम्युनिटी हॉल दा चथाकिबा वकत मिफमदा IGU की प्रेसिडेंट गिदार्थ पाठकसु सरौयाके। पामैसिंग की मयुक्ता NIA ना असिगम थौ असि चथाबिकुनु अमदी फ्रीडम ऑफ प्रेस दा इकाई खुमनगदबनी आबा डिमांड ngaraग वकत मिफम बदु चथाकिबनी। कांगलैपा की मेरा की एडिटर इन चीफ अमरी अमजोगिने प्रेसिडेंट ओरिबो वांगखेमसा समझाई लालाउलुप का सामनरुब पाउमी अनिगी मतंग वांग पाउंग चथानबगिदमक आउखिबा अगस्त अनिदा NIA की ऑफिस दा एवकी पुंग 10 ताबा मतम दा कोराके। अदुबा अंगकपा ओइना मतम चाना यौरिबा वांगखेमसा समझाइबो नोंथिल पुंग अमा ताबा फावबा कामचा अमगी मनुंगदा थमलबा मतुंग थमिदांग वरम पुंग 5 फावबा वांग पाउंग चथागे। मागबो अतोपा का अमदा पोसिंदुना मरम चादबा लालाउलुप का मरी लेदबा वांग के हांगदपदा नतना मथंगी नुमितसु किहन खगन की हाइरी हिरमसी की मतंग प्रेस काउंसिल की फॉर्मर मेंबर अमदे IGU की प्रेसिडेंट गिदार्थ पाठक अमदे IGU की सेक्रेटरी जनरल इंटरेस्टेड ना NIA असिगुम्बा पाउमिसिंग मथक्ता चाथबा मियुट मिनै की थौ असिना मीडिया दा थबक तौरिबसिंग की मफमदा अचौबा खुदोंग चादबा होयले। हिरमसी की मतंग मणिपुर की गवर्नर अमदे चीफ मिनिस्टर ना मियन चंगबिनराबा बिल तौरकले। असोम की खोंगजंग काउंसिल लक्तुना इंडेफिनिट इकोनॉमिक ब्लॉकेट की खोंगजंग आउग्रे। असोम की फजन खिबल सिंह थादोकदबनी हाइबो वाफम द KSO सदर हिल्स के मेरे मखादा तोंगन तोंगन ट्राइबल बॉडी सिना टोटल शटडाउन चथाग्रब फावदा थादोरकदबदगी ngasi इंडेफिनिट इकोनॉमिक ब्लॉकेट चथारगने हना वारेब लौखरे। इंडेफिनिट इकोनॉमिक ब्लॉकेट असि मनुंग थोरकपा फफता खुदिमकी दाइदा हिलेरियस कमिटी मेंबर मसुंग स्टेट गवर्नमेंट पुगदबनी हाइरे। स्टूडेंट्स बॉडी असना मखाताना संक्शन गदरब खोंगसंग असदा मियामनासु मतेंग पांगबिनरब फोंगथोरकपा लोइना इंडेफिनिट इकोनॉमिक ब्लॉकेट असि अकनब मोंग द संक्शन गने हाइरे। मणिपुर इंटीग्रिटी डे की थौरम पांगथोकरे। ऑल मणिपुर यूनाइटेड क्लब्स ऑर्गेनाइजेशन अमोकोना लुबसी की ऑफिस मनाक्ता लेफा क्वाकैथेल अखाम लाइकाई कम्युनिटी हॉलदा ngarang organization asi kunmangarak surakpa Manipur Integrity Day August 4 की थौरम पांगथोकरे थौरम अदुदा लुबसी की प्रेसिडेंट नंदो लुवांग फंगथोकिबदा
Sahi kun mga sumna pistol torok asina khwaiti ki awa saitheng dangal liba asi Manipur ki miyam ne. Komjali singa baga sapan marfudara tarit Agas marida miyam ki asoba kongsat ama satuna Manipur ki. Apun basaktum kai bi yaroi hana warip lau ki banbet adubo amukona. Komjali singa baga sapan marfudra nifan dagi hauna ngasi pawo Manipur integrity de hana ningsing tharom pang thok tuna lakle. NIN equis ni adu sars tawriba bijoy kaksin daba amasong Sajid Kumar Court matik chaba prima facie fangde haiduna bel pikre. Hauki bajun kun gamari da Bisnupur commando ki team amana sister agency amasung NIN pirakpa source tagini haiduna UJ cadre ni ana sars tawtuna farba matungda. Ministry of Home Affairs na mamang thagi taragani toy da pirakpa direction ki matungina. NIN na hukna na case amana kolaka acquisition ni haiduna sars tawraga fajinda judicial custody da thamlakiba. Kongman West dagi bisoi kaksing tabam sahi yang kai kamari apok palai kitraba ke asoba amaso. Singjamoi ainam tengel dagi ai mapopam Sanjit Kumar sahi nifo kama thoi apok palai kitraba. El Godador bo special judge NIA Manipur RK Memsa gi ko namakoi ani ki mathakta. NIA na taruk liba sarsing atu kamari inaba prama face material sing matik chana fangde harat namakoi ani bo. Makhatana judicial custody da thambat chomloi aiduna bel pikre. Makoyani bo NIA na mamang thagi tara gomdoi de lakhot pa case tagi bel pi bina bagi prayer sing korasi da file tawra khibani bijoi kaksing tabam kina maki masanufna applicant waraga file tawra khibaga loina na Sanjit Kumar kina masamuna applicant oituna file tawra khibani bel prayer anima court asina criminal mesalliance bel case number 58 of 2022 amasong 59 of 2022 oina lakhot ke adoga bel matter animak tha asigi anida court asina lakhot tuna masike hearing pangthoke Kona welfare animaki hearing pangthogi beda Agus ni harbami animaki maikeda advocate Ailen bala lefki aduga NIA gi maikaidan agency asigi special PP jumnam pai kompana lefki makatarakwa atop pauda bom lairamle ngarang numitang pungni fan room tabada sagol mang police station ki manung chen bada leiwa harauro tangkam JF gi pradhan laisangtem kulasandra elas and awagi harauro mai lekai da leiwa Yung ki thongkan da sakang da busina Chinese hand grenade amba thamlamba thengna re haire bom thamlamba ki mayukta laikai ki mera vai busina pradhan ki thongkal da wakan bifam phangre wakan bifam da saruk yakhi busina inaw bagi maral kari leibada ki bom thamlamba no ma ki maral leibu warabadi laikai ka pulaga sum thokan che matung da jumlak da bom thamjinun aki ekang thokan biganu ai ke pradhan inaw kuna phongdora khibada hana kari gumba amata phangala kusu leite Kangalak bus laite pradhan oirbun jum dagi mi toina lak pakhak natana jim chanafam amasu laibana asigamba bom thamlamba sidi noai tai ke Education Engineering Wing Kallu Pandam Anti Corruption Cell pathau ningti na taholaga Education Engineering Wing Kallu and the People's Action for National Democratic Movement Pandam gi secretary IVR Rosni Khan Takil Sagi Serula mana phongdorakle Education Engineering Wing Chief Engineer in charge Kwadipat Laisram Sarasandra Madik Jade Mafam lauthogo aiduna pandamna memorandum kaya pikre sahiya sigi hokiba jun kunga humdoida Manipur ge Chief Minister Education Minister Chief Secretary Commissioner Education amadi SP Vigilance na singbada memorandum pitra wakat ke makhatana thabak paket pirakta badagi sahi asimaki July tara gari toida reminder pesindra wakat kre Government ki maikhe action taken report pibira ko ai ke batusu ngasi pawo pirakpa leite amadi pirakpa su udre Mairoi singba chumba maike da punan bu khona riba education department asi engineering wing da lairiba aran ba kya asi phawwa sumdo pangam tana karamna afaba education purapangam gane engineering wing asi ki mako kwariba chief engineer asi makatana in charge order extend of form thokte mark diploma engineer civil khak waibana SE forbu from thokte tasingna BE pass to bu arbadi authority da certificate ado peselaga verified to hollu aibane ngasi babada hoi mai haidana tumina laisiliba asina de degree ge certificate laite takone asingwa matik chada bam yoi bukan katuna thamba government ki official sing minister abadi commissioner bhiam ki yengna bani lauroi da ki maram laite afa matik chaba yoi amada pharmacy pai ki bada pandam ki mangjaba kari su laite azumba adu upiyo haibane aran ba ki asi khangba yaba document sing loina fisindan wakat khrabani anova education minister am lagle azumba kharadi uraga ni khaluba ona tainare Aran bakan katuna thamkre miyam ki kholau tabidre Chief Minister Secretariat lengba Anti Corruption Cell pathau tawdre maming tangai re haire Phagi roi Happy Rajen KKL go wakhal taminakre Kanglaipa kanbalup KKL Manipurna July kun ga manga dalangkol ningthogi matangda athengba thamkiba duki makha satharapo oina KKL gi mai loisang de Manipur gi saknaraba Phagi roi Happy Rajen KKL go pun wakhal taminakre andalubasige Secretary General ngamkhai
ngakpa luang ki serhol amada fongtorakle masana yanaba mitai khunaida sokpa midai ipa ipusing balanda lamsing video namlobada ki thamboi siang dalan kre amade khandada ba mikupta ipa ipusing bo landa lamsing kre masingumba soiba si matungda cinema lila amade advertisement tawda section di yang silaba matungda laibak miyam da thadok lagani hana KKL amade laibak miyam da hai jakre maramasna phagiroi hefi rajen gi matakta thamlamba athingba punam lok thokle mana makatan artist am oina lebak miyam gi thawal tawbada lubasi gi maiki igi asoba mateng panglagani atubo harba video asin nambada hakjin na sena kiba langkol ning thau lai committee sing gi member sing di batam pumbagi oina lubasi na thingjin ki gani loina da lai gi thabak tharum musung langkol lai gi laifung da changba batam chubagi oina thingjin le haire lai rabasing gi su reserve land thambiu log forest department amadi manipur government reserve forest area amadi protected forest haidun Indian forest eki makhadat lam khopsi livasing takthok nana bathaba paikhalak livasi afaba khongthang amane masida matam chana chana yaba chana kanglon ama sendana tongi charon soron gi dama mafum khara khak senduna section na thamokwa ama thok ta gane loina lai rabasing gisu reserve land thambiu aina kanglai salai apun balup KSAL gi secretary wai laikan bagi serhol amana phongtorakle tasing na law ingkol laijada basing masak khangdok tuna yum chaba kona balam khara pibiduna kunda laita hanbadi yamna maru oi aduga law ingkol laijada bamiyo sing adu kadai dagino mama fa kana ki masa masuno kadai dagi kadai da laga leiribano haibadu thiro posisum gane maram de to balebak sing dagi lakpo mitop amad law ingkol laijada bani adan law ingkol pibagi wafum de yaroi iram damasigi apun ba lamgi cha dani fan khakta chawba tampak lamda leiriba singpa turel tokan tokan balenga ki officing mai sang sing achoba kaithel sing lanai wena leiriba farm sing analaying sang sing punba khaidok raga sa da mari khakta liamdana leire masidagi law su kandaba yadaba aduga jum laitaba su yadaba mising na nokma do magi hengkalakpa lamdi chawthorak daba loinana mithop na dongba no magi changsilakpa leptaba asina maram orga lamda masigi laraba miyo singti awaba oire haire nationwide forest police na pangtho angidre democracy ki machat jawdaba bulldoze ki politics janing de magisandra laibagas de poche gi mamal ka hena tangba thaba phangdaba ki samasa hengkalakpa namthak tokduna miyamda agnipat scheme outdopa galoina no magi tangai fadana changba poche singda GST chauna lawduna laingak liba BJP ki thawong ba yaning da votuna leba ka sege tongan tongan ba state sing the all India Congress committee na nationwide protest athabagong manipur da su governor ki ras bhavan da gerau sanction hanaba thorak da police na thingduna MPCC ki gate gi ando an ki dre ngase hipung tana ga matoi ta patagi protest tawna ba tharong taw da gi yamla ba city amadi Imphal West ki police person sing na BD road la iba manipur protest congress committee gi gate ki akoi ba ngak senduna laike police ki akan ba section thawrang number oiduna nungthel ki pung arirom phawwa MPCC ki MLA sing ex MLA jawna tongan tongan ba sel ki office bihar sing da kholau ke lawduna party office tagi governor tamna channa ba thorak pada MPCC ki gate gi thengke nungthel pung arirom tapu matamda MPCC ki president Kemagas Chandra jawna tongan tongan ba sel gi bihu sing da governor tamna akan mamong da khongjang amasat phawra ke akan mamong da MPCC ki gate police person sing kamuk na duna ras bahun tamna chadan ki dre ngasi pangto ke protest aduga mari lainana Manipur Protest Congress Committee ki president suwariwa MLA Kemagas Chandra na permission da phangto ki bada laiba gasi no magi changdaba yadra po chai sing mamal hengkale na sing da thabuk pigani anamikhal mamang da wajaw nglam ba BJP gi losing basina thabuk pibagi mhutan ha sing ponsi mangana da tongan tongan ba agency sing enforcement agency sing CPI bo makoi ki khulai wena sin na tawning bada tawre masigi matakta BJP da support tawdaba political leaders sing opposition ki members sing matakta su aranba prasar tawduna edek leptana chatharakwa si laiba ka sigi lawmi sinmi fisabi chawnami champi amta khang bangablak tabadage pali palinga si ki mayokta AICC ki members in lebak sin bathongna protest chathabane ngasi Manipur da MPCC na democratic oiba demand taladuna democratic protest chathabada yamraba security persons in thadokuna atengba thamba si democracy chatpa lebak amada chandroidaba thawongne rule of law gi mayokta pali palinga kasna bulldoze ki politics tawriba si tawning de lebak asigi department sing institution sing da chapchaba democratic function cha hanbiu hairaduna BJP ge kahen ba thawong asina lebak miyambo kham thengna wal hai ke nagalambarom da haujuk phabu yu en mikok thiba karamba patam dagi awgadagi haiba khangdre se minister haujuk phabu yu en karamba patam dagi mikok thiba gi thabak awgadagi haiba ngamdre mikok thiba gi thabak asi barki register general amaso census commission da lebla kadabani hain house ki leaders wariba se minister dongtoma parent singna sabada thamgre ngasi satagi batara gani thoi suba Manipur legislative assembly gi nongju mifam gi aroiba nabita opposition ki MLA ke ranjit na hangla khiba star question number 108 ki paukhum da se minister na wafam asi phongto ki bane
MLK Ranjit hanglakkiba tongan bauhangi paukumda Minister na House da tamkibada sahi tara khudingi kanarga pangthokadaba mikok thibagi thabagase Manipur jauna Bharat pumbagi on Englishing ani kunbathoi ki February thadagi tawgani handle narambane adaba COVID-19 pandemic namaram oiduna yaithokre Englishing ani kunithoi ki megi tak mangada lekha kasina Rajya Sarkar ki oiba Dewan Letter number 2/1/2022/CM Unit of Minister da thake Jadi itu Englishing ani kunithoi da pangthokadaba census ki modality adu yamna kumna khanabina bahai jake Maram de hokiba Englishing ani kunbathoi da pangthokiba census atu da Manipur gi aknaba mafum khara da socio political gi oiba aruba natakana oira kadavani khallu da pamong da jamna chaina ningai oiba wafam sing laike census survey tawba matam da respondent sing da pirakpa aranba report sing amadi innovator sing na pirakpa aranba data sing adu data collection system na masam atum ta lawthok nanabam natragana absin ba yana dava mong da Sampina ba Kendra Sarkar da haijake anda ke census pangtu kadaba asida batik chapa biometrics da jumpham oiba data collection technology sinaduna pangthok nar ba haijake mikok thiba matam da atha link tawbagi haujik phawbagi oina leitri hanagi platform mode kan loituna mobile app sinaduna electronic census ase English ingani kun mathoi dagi census dagi pangthok nar ba sem sari haina minister na house ta makha thana thamke lamdeng gi solid waste management plan thabak sinari ba senmi sing masagi phomkham tokwa hak sing phanglam dre Mafam kayatagi pusilakpa amok akai sim plan asina puba thang bangam dabagi phiyam dalai ramle thabak suba yauribat nat local kharagisu ILP renew tawramdre Manipur lenga ki housing and urban development mahut loisan da jana check khudek pinaduna salai rakpadagi housing phawagi oina Manipur gi amada oiriba lamsang gi lamdeng da leba solid waste management plan da sinmi oina mathau pangthok lak le pangthok halak liba mioi sing mafung phaba sinmi amagi phangkam tokwa haksing amada pangalam dabag loidana plan asida mapandagi laktuna thabak soba yaurariba masing jamdra kasundan Manipuri kharagi innerline permit sing matam chana renew tawramdre amsung plan asibu salairiba company ga mahut ka jana ki bagi matungina nomada solid waste tan homfu pusilakpa yagani ai ki bagi mathakta ton cham hena pusilakpa toina yauraktuna plan asina amot akai sing puba thangba ngamdabagi phibam daleramle Kosem ki hanagi chairman Dr. Mahendra Nath Detbekta karmajari ke niyamlana promotion pithoklamle Controller na disabled singkinabak thamba exam scheme niyamlan sinare Council of Secondary Education Manipur Kosem ki hana chairman oina thok foramba Dr. L Mahendra po Manipur lengang na thok order number 3/1/95 SE I/S PD July 12 lising ani kunithoi ki matungina mahaki parent department da halanana order thokre Adaba yamna ngak libadi order asi thoklaba matungda Dr. L Mahendra na Detbek ta Kosem da thabak tawriba karmachari kaya Nyamlana promotion pithoklamne amromda Kosem gi controller of examination na disabled sing ki damakta thamba examination scheme sing Nyamlana sinari haire Pause asina fangba paugi matungina Detbek ta Nyamlana Dr. L Mahendra na promotion pithoklamba asida promotion phangba yadriba sahi fadriba staff kharasun Nyamlana promotion pithoklamle haire Amarom da masagi promotion phangbam thoklaba sahi kaya promotion pipi dana namsintuna leraklaba karmajari kaya di promotion pipa asita jahulamdre haire yamna ngakpa amana council asimaki controller of examination gi thau poriba Dr. A. Surkumar Singh na blind physically handicapped spastic candidate sing gidamakta thamliba Kosem gi examination scheme gi rule gi wangmada normal oiva candidate anida hand injury oiri abigi certificate photo alag haukiba July kunkani thoida pangthokiba higher secondary improvement examination 2022 da amana haiba taraga iba mi nektun exam than kare pawasina hai aranba thong asina chathariba higher secondary improvement examination 2022 asida azoba corruption tawna bagi anoba lampi ama fatbagi mau ohle hare pawasina hai Kosem na pangthokiba higher secondary improvement examination 2022 asida Anekwa miyoi adu class 1 hantan gadabani class ama hantan gadabani karigama CBSE da class 12 da mark wang na fanglaba mairoi amana Kosem da amu class 11 tamlaga anekwa oina exam phamalabadi class 12 first obangam loidaba mairoi ke mark wang na fangaduna Council asin National Institute of Orphan Schooling NIOS ki maungda lakwa yai aranba thong asina lairaba imung singi mama fa kadi masa singi damakta Neklaga hitana rakpada awaba polum kaya puduna makokta makut hablak payai. Thawong sing asi laktring ida se minister na tongki mirul kita bakta yeng laga biyang sangan yang haire.
लोइना कोसेम की चेयरमैन ओइना थौ फोरम डॉक्टर ए महेंद्र न टेटपेक तौरगा नियम लाना कोसेम की कर्मचारी कया प्रमोशन पिथोक लमदे हारिबा असिगी मतंग द चीफ मिनिस्टर एन बिरेन की अथुबा मियंग संगबियो हारे चिंगी डिस्ट्रिक्ट खरादा मिकोक थीबदा ओकमाकोन हुईमाकोन फौबा हाउस नंबर द पालंबा वोटर लिस्ट यारोंबा लेख्रे केरंजे लेंगाना चपचाब मफुंग फाबा सेंसस पांगथोंनबा होनागनी चीफ मिनिस्टर मिकोक थीबगी थबक चथबा मतमदा बायोमेट्रिक तौननबा इंडिया गवर्नमेंट दा कन्ना तंगनारे अदोमक हौजिमकी ओनदी वरेप लौबा लेत्रे ऑपोजिशन की एमएलए केरंजिन सही तरह खुदिंग की ओइना पांगथोगदबा मिकोक थीबगी थबक मणिपुर की ओइना करम मतमदा तौगदगे मिकोक थीबदा मितोप जाउसिन खिदनबा करी थौरंग लकोटलबगे लोइदन मिकोक थीबा मतमदा आधार लिंक तहनबा नत्रगन इलेक्ट्रॉनिक सेंसस पांगथोहनबा यागद्रा सिंगी मफम सिंगदा हुईमाकोन ओकमाकोन फॉरवर्ड हाउस नंबर पाले वोटर लिस्ट ममिंग यावरे मासे कोखननबा करी थौरंग लकोटलबगे हाइबा वफमसु एमएलए केरंजिन आंगलके काक्सिंग लमखाइदगी मई लंबिगी परिंग पाकथोकनबा लेगांग थौरंग पाइकटपा लेरे गोविंदास इम्फाल टू काक्सिंग लमखाइ वे मई इम्फाल की लंबी पाकथोकनबा लेगांग थौरंग लकोटपा लेरे अतुमनबा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की सेंफम हौजुपाबगी ओना सैंक्शन तौरप लेट्रे हाइना वर्क्स मिनिस्टर गोविंदास कोंथौजमना हाइग्रे वर्क्स मिनिस्टर नंगासी असेंबली मिफम की अरोइब नमित की वंग पहुंग की मतमदा वांगोई केंद्र की एमएलए टी एस लोकेना आंगलकी पहुंग की पाउखुम पिरादुना हाउस ता फोंदोखिबनी मिनिस्टर गोविंदास नमकादना हाउस ता थामखिबदी मिनिस्ट्री की सैंक्शन हेक फंगबग लंबी पाकथोपगी थबक पाइकट पाउरगनी आना 4 लेन ओरमलब सिंग 4 लेन दा अदमक सैंक्शनबगी थबक चाथागनी लेमहौरिबा लंबी की सरुकना डबल लेन ओइन सेंगटगनी हाउसिंगबकी ओनदि सैंक्शन लैट्रिबना थबकी टेंडर नोटिस थोपस लैट्रे लंबी सेंगटपा असिक ओन लेन कंपनसेशन पीबा तारबसु सेंट्रल गवर्नमेंट पीगदबनी हाना हाउस ता थामके मारगसिदा हाउसिंग की ममंगदा फंगखिबा पाउदा क्लास 8 की मखासु लाखलिबा अगस्त की तांग निफानदगे कोविड एसुपी आगलगा स्कूल सिंग थोंग हांगदुना फिजिकल क्लास होबा यारगनी आना लेंगाना ऑर्डर थोखरे माखादाबा डिटेल्स मथंगी अपडेट गाइमेनासे अरोइबदा कंटेंट सिंग असिकी मरकुइबा पाउ खरा असिबा पाउ दमजरिबा मणिपुर लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल असिदगी यंगबेरिबा पुनमक पथागसरी चैनल असिन अदोमदा कानारबदी सब्सक्राइब तौबिद्रिबसना सब्सक्राइब तौबिरमलोइना लाइक एंड शेयर तौबसु काबिगनु पुनमकपो अमुक हन्ना थागसरी।